Ibero gang tunkumbala Uganda for all these months. Overall, again, and babero Gulu in and out, in and out. Of course, pegulo again tunkumbala Uganda more kikwena kweni. So much is happening apart in terms of Don Lobo, in terms of Abiachara, Lutela Wamani and Maki Yergi are back in office, not back. Have started their work in offices, but also on the social scene, so much is also happening. America Gamta Ian the person ma has been on ground for all these months. Ma tika karte ma gunye nepe mera ye lokme HIV infection. Ma na yanake report kumbetini just in 1 month Gulu City ki recording about 400 something new cases. Idi Gulu. Statistics pa lokatu jonyo ema ikumalami Uganda tie at 6.4%. Manyuti ke nero 6.4%. Malupe ki report pa Uganda National AIDS Commission. Mene kumalami Uganda. Kunde national average I Uganda weng ti 4.6. Manyuti naba pajomatika nongotuo ikumalami Uganda ti madiet. Imwagamu karangechi Uganda National AIDS Commission wachi dano mia bongwen ke apa ene gno tuo ikumalami Uganda mwaga chira chira ento kumbeti tika meteo ke memunye ke waye kweni pero tie lo chel ema log me chatte yangi ya chuli no pe ento kumbeti ka ini chiaro yoma ake Buganda pub mi chere plan B kamon kiloni plan B no mono 10 kenyu cemetery road yes no mono 10 kenyu gitika chatte la wij bene pe magoge meno pero mi achel aki kenye bini runabout enima idonyo kwere di town kame aki opet travelers tika bino penyano kenyu weng kama down tika chata ye odong ini penye ke kenene chata yang ke tim char no tich pa chuli bana kudo pero tika bino kenyu watie ke gen mago loni intergenerational gap onyo jimaroj matika time anyiro mayang no miero gurwate ka nyiro lutieno awobe mati size pa mwaka mano gi porne donc pe muje momi mwaka piero dek piero ngwen piero bich ena tika chono lutieno mamegwa lutieno mwaka par dek par dimi oya par bor wa defilement ini munyi ke mawo ke ni ndano cases have reduced of defilement chi cross generational sex madana mere voro mera ta Tidong ngoma tika remo part ringi woni part ne yang no fontie do lunyora yeb gitika missing fon ene ke ema anan maka logani ke nero kumbeti lo tieno mon mano miro go beri art ke lo tieno ke choggi ka gwako choggi uno la cho achielo nywal ke lo tieno rio la cho la chan parom beru kwere o a o chero digo no dong o nywal lo tieno rio an chan ni non patu la cho ni po kwano o ko bo dire o cher bo la cho mo kane o ko bo cho wa rio wa dek be no nyalo tiana ria dek ngwen ngata ko men romo funyi la tiana geranga tiem lo tiana weng mo nyalo cho weng lo tiana lok lo tiana mo nyalo weng pitike kama eno keme yeti ko mere enemy nuchu ni we ga betieni chi what kind of a parent are you and what kind of advice are you going to give la tien matidi monom ini nyale art tiem ini you should lead as an example. And I don't think kele bedong nya patu ti kenyu piem la cho achiel ma ini itika nywane kwere ni tika neno bana ngi tikini mo kene bene tika kele bai oti eni oti ni gen gilipe gidura ke chako forko kelo tiro ma megi ke art uringa mira kele ke conversation papar eni ki ngarmo mi argument ni dans lobo bino ke achara ne disadvantages ne machalo city ma wukelu dan ma pat ma gu bine ma gu kelu vices ma child prostitution and argument mati valid ko Emma kai wa you kom lokom don lobo an panel don lobo mo ekan mati kateme pian don lobo mero wot ka chiel ki don padano in terms of tamma megi kiet mekwo and kawan nano gitika get to grofa and it take grofa and down take a vurro kiet mak par waje kereni me chatte it take grofa ma odo ani there's nothing to do with the relationship between development and wopadano pero ma dit kieo ni wan lunyodo pe wati katemutit mamegwa ema ke cherry cemetery road anoni in nano down magitika chatte anoni piwen eni jomo weka lo tiano gang eni jo mau go weka choggi
because of their personal issues mano gitie kwere. Now can you wear chweri no me share chate? That is not the case. Kay wear chweri miro nen ke be chopo lok me kin yen ke chweri. Lok mo pe ma pe ram be dikar be chope. Polpal mon magina gi chate on a joma no nyal. Gitie ke lotero. An kala tini neno ni ine utiene ruko ka ngwera ke tika chero kede. En bene ruke bene kumeno chero kama en bene. Uringi ma part when ringi ma na report report bono choy ni mon magitiki new HIV infections duong loye cho iroma mi ajumen lela cho achel en obchero burki mona beat ma pat so the spread is easier it can mon because ngara chel matiki tuo mala cho burki mona beat makom gi non hence infections per mon na maneme iromalo inano nikiwaje ni supply creates demand. PM mon duong magetika yinyo yo me ko mon duong magetika mieto chiene mon duong magemero peto lotiano ge gemero dwako lotiano ge gankwan that is bound to happen and amero bena wache ne peti ni daga matika chiero ka chate bo vorki la cho achele di wo achele don vorki achele rio don katika time kumano itame tika chiero ired makini because the more the number the more the infection eto bena ke nen ke o gulu ka bere en make bere men ni en these are lodges in TRD duong mo ma pelare ki dong gir mo ken matika nyaay tuo ka fut pa ci abuya wili ye ema ta ko di lokke ko ma yot eni jama dar nen men atika ko ma yot atima be pie metiki chen mo ma nok itamni mato ko is the most posh thing obedi ore lo rem ke ngoge ni dan te ko ma yot eto miringe ni ko ma yot ani aduk na de bedo tie piem lo rem ki dan ma bedi ngerne dan wen ag dok gangi ero ini ai dok gangi kini ki dong gin mo kene matika kilo pero ema mon ke cho ka go dai ot dong chem kwa dong beru pe cho tika teach ki yo erne ikin me ko violence mati ot cho ti ki yo erne mi dugo ka punishing mon ge why inde kwa ran pa bet kweri we ka da ci bet ki mon ma ma wa ko ne inde ko kanya tika gwa ka ba iberu mena kumi chunyi tek ni chwara ni fut gimon ti maraj we ko we ko meno da cho a ki alright okay inde tam me no pera tek chero ndo mo ne wa ko ja vorki mo ne chani binu kan yiti ko ifriti ko chwari de ko chwari meti ko binu mi tuo o we ko mon o mi repoti ki voro chano yo me mi punishment bot jogu bi ka ko chobu ne ko wo wen But story ni mukati wunringe uchwero chunya wachi ni Acholi kumberi waberi kipaya ma duong ma kumberi dong what is process me recovery any we are met with a new cases nyo chwe chwin bachalo la tela kumbeti Gulu is a new city Maya manyen bo donyo dutela manyen gu donyo bede ke what advice me no me ne kidano in me bede on ground any new jonne jim chalo tuo jonyo kong ubet pera in this equation waramo lwen gi jim chalo chan gi ma chana ma pera chingwa ento jim me ko alany in ko giko gik ni ning mi achel mironge ni tuo jonyo fotie tuo jonyo bana peke neno ke wan ni ana tiki tuo onyo nga tiki tuo gen mi achel ke no ngarwa me maro uchi pimremu take clear medical test wekenge beno ka mirti ada we ko bed mirne ma dire ko ara be nyak ko be nyak ni ada da ko america te art america bed men art america bed men lo tena pe wo bed ka chero ni da ko eniti single mother pendo loyo piem bene pendo loyo dong da bil a bil eniti ka kilo pero piem ke neno da ko mo ken la wo watch ni igulu ko jalo ko there's no fresh woman. Yes, some of the people there are no fresh women in Acholi. By fresh, what do they mean? Dama i Roman nongani foot po nyual peke la ten teka yinyo la cho me no ni weng nyuala rio nyuala dek. Pa. Ti yudo donyo Erberti street ka chate. That is the reality. Don't in miti chera wile ni chera wile deko me miro gwa kai art ke jiti chera miri ka tiyo kumiri ni ke jiti chera ya That cannot be true. It can't be true, but these are honest conversations that are there. Among men. One or two the honest conversations. Ni pero mo no dara mati fresh. Exactly. Then you ask yourself, to what extent can they justify this? And if everyone is being lumped into that basket, does it mean that you monochuli when gitiki ke makumaro? No. Wa mageti mageriak ke magewara mag food ge nyeroni ko ge miro bet kirate ko ene benagi nga gitie do mi ageke Lutella must come out and outrightly speak about the scourge. Kapiki lori ye
Pero. Now, Licenses ma kami enima kami lodges ki ngo ki kama dano ki beri chalo Brussels. Brussels commercial sex avenues. Ma ki yeme ne ko chaka go betie an kita tamne ki ka kemi licenses to twal lo tela mi gulu konda go doctrine to regulate this kind of conduct. Regulation si be do tek pian gen lo tela chela yono be giti clients pian dire mai cha ko ngam dogi ni radio me wale ne wa bino ka fomo ma ko man ko lawoi lutua loka wanyera en pemera nyera ba city makumberi gi chiu manyer ni tika bino ki lok maduong eni be cha kana wa wajo no be pelo tena wa malu tena Acholi, but because Gulu don kumberi is a city ti attracting dana maduong ma pat bat magi bino gi kelo kit gi kama no gutingo kede kama giti kelo ne ki gi kelo kan era wa dokko chen kit ko wa machon ni wana Acholi no pe wa beri chara kumero ke bera ti because repercussion ati kumberi kite wa HIV infections in Gulu City in the last 1 month 458 new cases, which is really sad. No foot pe ko lok kana gen ma pera te ko meru po will choko dog why come bana take effect ikom lok mesilima kumbedi te kamete tunko mala me Uganda piane kara shon shani no ni o mera pat ke paje ne kuja o choko do paje ne mabe ngeu ko palo tena ne mana mabe entre kara ma ke dilo why campi o bedo tek me controlling lo tena wa and how lo tena wa bena got exposed to yes lok me tuogi lok ki fony me ki fony manok